Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang meminta dan berdoa. Amin. Manase Barat. Sada bagin ibas tanah si arah barat Jordan itentukan man si kerajangan piga-piga keluarga kesusuran anak Jusuf sintua. Manase, Mahir, Bapa Gilead ema anak Manase. Ia pe sekala pahlawan perang, emaka Gilead ras basan arah timur Jordan itetapkan jadi si kerajangan. Tanah si arah barat Jordan itetapkan jadi si kerajangan keluarga Manase si debanna. Eme, Abieser, Hele, Asriel, Sikem, Heper, Ras Semida. Endama kesusuran si dilaki ibas Manase nari. Anak Jusuf, janah kala endama kepala-kepala keluarga. Selopehat anak Heper, anak Gilead, anak Mahir, anak Manase. Lalit anak nadilaki, tapi diberu krina. Gelarna emekap mahlah. Nuah, Hogelah, Milkah, Rastirah. Laus ia ngadap man Imam Eliasar rasman Joshua anak Nun. Rasman pemimpin-pemimpin bangsa jenari nina. Enggo ipedahkan Tuhan man Musa, gelah man kami rasman kade-kade kami sidilaki. Ibreken sada bagin tanah jadi si kerajangan kami. Maka suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan, man kala enda rasman kade-kadena sidilaki. Ibreken tanah. Sababna maka Manase ngalokan 10 bagin si jadi tambahan Gilead ras basan arah timur Jordan. Arkite-kitekan kesusurenna si diberu itetapkan ngalokan tanah bali ras si dilaki. Tanah Gilead itetapkan man si kerajangan kesusuren Manase si debana. Daerah Manase mulai Aser nari seh kumik metat arah timur Sikem. Ijenari terus ku selatan. Gelah bengket kala Tapua. Tanah iseklewet Tapua, Manase empuna, tapi kota Tapua, inganna ibas perbalengan kesusuran Efraim empuna. Kenca bage balengna terus ngikuti lau kana, kota-kota arah selatan lau Efraim empuna. Aminna gia inganna ibas daerah Manase. Baleng Manase iteruskan ngikuti bagin utara lau janah tampukna eme ilawit tengah. Efraim inganna arah selatan, janah Manase arah utara. Janah lawit tengah jadi balengna si arah barat. Aser arah barat laut. Janah Isakar arah timur laut. Ibas daerah-daerah Isakar ras Aser. Kota-kota si jadi si kerajangan Manase mekap Betsan. Ibleam. Rikut peras kota-kota isklewetna. Bage Pedor. Inganna itepi lawit. Endor. Taana. Megido. Ras kuta-kuta isklewetna. Tapi kalak Manase lah ngasup pelawas penduduk siringan ije. Maka kalak Kanaan terus ringan ije. Aminna gia kenca kalak Israel enggo ergegehna. La ipelawas nakrina kalak Kanaan. Tapi ipaksana ia ardahin manbana. Efraim ras Manase barat mindo tanah terbelangan. Ikatakan kesusuran Jusuf man Joshua nina. Engkai maka sada bagin ngenca tanah ibre kendu jadi si kerajangan kami. Enterem kel kami, sabab ipasu-pasu Tuhan kami. Ngaloi Joshua nina, adi sehkin kam teremna janah tanah deleng-deleng Efraim lah cukup man bandu. Adi bage lauslah kam ku kerangan, jenari bersihkanlah tanah kalak Peris, ras Repaim jadi si kerajangan do. Erjabab ia nina, tanah deleng-deleng lah cukup man kami. Tapi kalak Kanaan siringan ikendit-kendit lit gereta besina. Subuk siringan ibetsan. Ras isklewetna bage pe siringan ibas baluren Jezreel. Nina Joshua mansuku Efraim ras Manase barat. Tuhu-tuhu enterem kelkam. Janah kampe megegeh kel. Arus lebih sada bagian man bandu. Tanah deleng-deleng jadi kerajangan du. Aminna gia daerah kerangan. Labanci la ibersih kendu janah asa kai ibersih kendu asa man bandu. Adi kerna kalak Kanaan tentu banci iplawas ndu ia. Aminna gia ia bangsa si megegehna ras lit gereta besina. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.